ivalwe ngegiye eliphezulu lokuphekela itiye iziguli kanye nabantu asebebadala bangathatha intweni endaweni ka-AA eMlazi, AA Clinic. Lapho-ke amalungu eqembu lomkhonto wesizwe phansi-ke abezobungaza-ke kuphinde futhi kubongwe amalunga amane aleli qembu-ke akade loku eyibambe njalo-ke ekuphekeleni itiye. Zibukeleke nansi ividiyo yakho konke obekwenzeka kulona lo mcimbi wetiye. Ngiyele wathi 84 ngiyele izone pass for phula zone region bese ngibila nje lonke aphike lapha South Africa. Into engayivula ngoba ngibona umntwela kwewadithu ikhansela sinalo lenza exactly ukuthi kufanele ukuthi abangani balo eklinikhi abantu bayagula bafike ekuseni bebambula yini bengaphuze lutho babadla amaphilisi abadlile. Ngabe sengithiwa ngicabanga ukuthi mangikhuluma nesikhungu sami sokuthi engicela isikhungu sami sizolekelela lapha ethini ngabe sengivula kule program kwethi la ngaphakathi lokhu sayiqala after 29 tot ukuvota uzibe manje. Ingakho ngithi namhlanje yena siqala ukubabonga omama bonke abasilekelelile ekuthini babela babopha umle emakhaya sobona inyeko zayo ukuphakamisa ifleka yomkhonto ukuthanda umkhonto ke komanda mina lo ngawokuqala nje uvula ngangurana ama-resources ami because ngangibona ukuthi uma urana ama-resources abantu abasebenzi hhayi ngoba ngangithi ngifuna iposition for endlela kodwa as long umkhonto usebenzele. Nginengane commander eseyisebenza engangiyithatha ngifika emkhontweni zizisenze emkhontweni bengifuna umsebenzi ngithola umsebenzi ngisemsebenzini ngiqashe ezinye futhi ngenhlanhla bengimemeza zonke ingane lezo esengayifaka emsebenzini ayikwazi ukuphumela isetohweni kwezepolisa-ke ngexolela kwabe phela mawusuke itoho akwazi ukulahla ngento yosukododwa but ney'ngane more than 10 manje ezaqala ukusebenza nami ezisebenzayo manje emsebenzini osokungene isiko endlini okungena nhloso engangifisa yenzekile emkhontweni. Nomuntu ongena emkhontweni ngifisa nje athi ma esebenza acabangele iy'ngane acabangele bonke abantu abangasebenzi lokho kwamisho futhi leli tiye lenziwa amalungu enhlangano yethu i-MK elisiza ngendlela esimangaliso leli tiye elenziwa la sike sivuke ekuseni uthothi siyavuka ekuseni kwesinye isikhathi asinalutho uthola ukuthi sizala ekliniki umuntu uyayishaya afalezile ekliniki kodwa afike la afika sizakale kahle kakhulu ngokuthi lenza umsebenzi omkhulu kwenzeka ukuthi uthole ekuseni uthi usubuya uze uthi hayi awulento uphinde udlula kulona uthi ufike ekhaya usu-right liyakusilekelela kakhulu ekliniki. Siyabonga nje nakaletiye elilenzayo la ngaphandle gospel. Siyabonga kakhulu nangaletiye elilenzayo ngaphandle lenza umsebenzi omkhulu because kwesinye isikhathi sokhona abantu abahambile emakhaya bengenakho ngempela bengadlile wangempela and ukuthola kwabo letiye kwenza umahluko omkhulu. Siyabonga mhlawumbe bayasila nabo-TV ngoba bakwabo ukudla siyabonga umphakathi indlela usiphathe ngayo umphakathi usihlonipha mawuzalana sizowuseva letiye ujabule kakhulu umphakathi noma khona-ke bekungelula kodwa besizama nathi ngamandla wethu kakhulu sibonga kakhulu kumphathi wethu ubaba uDlamini ngoba uyena owaqhamuka nalokhulu ukuthi kwenzeke lana nathi sase siyangenelela lapho ngoba yena waqhamuka nokholo thina sase sihlale senzweni senza-ke sibonga kakhulu nje namhlanje nangosuku lokuthi-ke siyavala-ke sisuze sibuye ngonyaka ozayo kodwa nje nomphakathi ujabule kakhulu babonga ngisho namanesi akhona la eklinikhi bajabulile babonga nathi-ke siyayifiselela nje ukuthi engathi uThixo angasigcina asiphephise kula maholidi sibuye nasi sisaphilile sibuye siyoqhubeka ngoba isikakhulu la sizophakamisa iflegi lomkhonto ngoba njengoba senza leli tiye silenza ngaphansi kwegama lomkhonto. Okokuqala ake siphendule laba bathi sifunane noNgameli wethu Zuma sifuna kuyisizwe okokuqala lokho ucele sifuna asiphe imali abrayibwa ngayo
ungamalala sifunana sipheni ukuthi kuyisizwe kuphela ucele akabribe abambribeke basinike imali la bribe ngaye bese boshwa ngoba yona isambhenelwa ngawo ucela ukuthi noma lento esifunayo simlandela ini simlandela sibuyisele izwe uqala lokho nokusibili okwesithathu ekufisa ukugcizelela sifisa bonke laba abalida kuma-region amazulu abasize ukuthi bawuthande umkhonto bangathanda ama-position bangathanda ukusebenzela abangani babo nabantu babo basebenzele izwe basebenzele izwe siyinikela abayinikele bangadivide umkhonto inama-position konde especially kwi-region nakwizone because umkhonto ngendlela abantu abawuthanda ngawo umusho izoni ne-region mangabe bangathanda umkhonto noma unqamalala engasiremuvela bona asokela abantu abathanda umkhonto sajabulela lokho ngoba sifuna maphi umuntu othanda umkhonto uthanda abantu ukuthi uqhamukaphi usukaphi asindaba nalokho as long umuntu efuna umkhonto bese ukugcina commander sifuna ukuthi uzoletha abantu bakhethwa ngabantu asifuni benze lento yokukhanda ucingo labangani babo bakhetha abantu babo ezolida ngenhloso zabo sifuna umkhonto ukhululeke okudlula wonke umuntu beqembe ehlukile namanye amaqembu ekuthini umkhonto uphathwe ngendlela ehlukile iranwe ngabantu ama-ground forces sifuna ulelo bese uzongena kule itike ama-comrade iy'nqumo ey'thathwa fisa iy'nqumo ey'thathwa high command kube iy'nqumo ey'favor umkhonto wesizwe zonke iy'nqumo abayithathayo ezicaya abayihlayele bona kuqala bayicubungule before basekuma-ground forces siyasilulazi ekutheni kuthiwe nayibona-ke iy'nqumo ezizeni ey'thathwa ama-high command ukuthi azikho discipline nanokuthi iy'nqumo abayithathayo mawesinqumo esingasolveka singafiki emphakathini abayisolve ekufikela igama lomkhonto lezi iy'nqumo elulazi igama lomkhonto bahlale phansi bayilungise kahle lezo ngoba imibuzo ibuzwa thina lapha ukuthi nayibona-ke iy'nqumo ey'thathwa ngama-leaders ukuthi sizasebenza phansi siba nemibuzo sibuzwa yona ngey'nqumo abayithathayo siyafisa zonke iy'nqumo abazoyithatha bayihlalele phansi bayicubungule before bayi-announce ilokho komando omkhulu. Siyabonga. Umkhonto ojikijela phambili ngomama betiye phambili phambili ngomama betiye phambili awujabule umphakathi awujabule awujabule umphakathi awujabule siyawuthatha u-84 ngonyaka ozayo siyawuthatha siyawuthatha u-84 ngonyaka ozayo siyawuthatha phansi ngamasela phansi phansi ngamasela phansi amandla. Siyabonga ama-comrade, siyabonga ama-comrade. Akukho okuningi umholi usekhulumile, so lokho asekushilo sibamba khona ama-comrade. Sifundisiwe inhlonipho kwi-leadership ukuthi uma umholi esekhulumile thina sithatha la ukho asekushilo umholi ngoba umholi akabuki njengathi angithi thina sibuka eduze kodwa umholi ubuka kude ukuze singashawa yimpi ekhona umholi. So lokho asekhulumile kumholi maqabane ikhona esizokwenza ngonyaka ozayo nje sinomsebenzi onzima ngaba oqala unyaka sifuna ukuthatha iward 84 ibuyele ku-MK bazalwane. Siyayithatha iward 84 siyayithatha iward 84 siyayithatha amandla. Siyabonga.